Lakhain koira truck Duarbagori constituency ke parlo diring polling station diring atovar aphan ke thom rai bank pewar block atovar SOPD scheme pen bonai piponlo. Lapen dai thor dai hori rongbong khada tovar CPMDK roads 43,500 meter pen 48,000 meter aphan SOPD scheme pen Karbeng autonomous council atum pen long e somponlo. Ponda tovar ka semarji kalisi local MEC mate EM Richard Tok bianta rong amatsi dam dilang. Bangso hawarada tumpen kithan ponate engke diring atovar ningkan hinia prangpen contractor MP Agarwala tumpensi claim ponlo. Bonsita me kopi koson bene harlong sangti thok pon chotsi tovar ka silamasai ington pon koklo. Lapen labangso tovar kapatang pipede da puthak aphong hawarada tumpen birta lo along tuning riponde da phita Karbeng autonomous council tumpen RD ki pipon pede da jok hawarada tum ningduk chepaklang pon rinti. Kan pini ke pleng thu et an lo wa pistame e phong ateng hai phong na monai lo aprang election for aprang hu la pente nona fit an ke piniar ni anta alik buk ason sinili tum thek lo la bangso election hot ke chohang amai long samia lang lik puthon ning je tukang lo la bangso toar ke chun vekji pulo stame piniar ni stame la bangso toar chun chela nili stame jo la to stame solai lo kapre stame gari ke naam ji do ba lapu so that unede stame emergency ponino nili tumason ke delivery case pustame pon masi pon dunno kitharun lason che toar henulo lano Lapen halapu dai thor dai huri rongbong khada tovar ka chileng rada tum ki duk ki sum ka chichak nanga tum pen kaning je pon ke kidam tang ning kan suri hini ra kre ki thoma ning kana hut abari miem roton ning ti tovar simar chot pen non puta tovar ke me puke theklong le dai thor dai huri rongbong khat ke BJP sarkar nang chari lo pen ke kaching thor theklong le pusi ning je pon renti tovar jang si mesen bulati muni tum kidam ke bangsa me hu bidia po la pe school tum sitame kidam ke bangsa tame atum hanta mane engine sumeme mane akeng penogrong matidi ma pen gari pe ni kachi thap sitame kostope kosi la kupila konser ki jat ma sitame nili chuning ri lo la soli mesen pen ke wan thekja pha la bangso tovar rong kidu gala kelak ara tum phan mathara claim pon ba la bangso tovar bunai pon sante mesen ji pusi chuning ri dun la peningkan pho local MEC mate EM Richard Tok bi Karbeng autonomous council along Serong hoi ingi dun det pen non puta Duarbagori constituency long dei thor dei hori rongbong khat dolamara kohra baguri rongsali lapen diring towar kedam kebang kijoi keji aphat non puta kesilam je phan ave pinla lapen gidam dang election ahut EM Richard Tok bi ben stame rada phan ke chagalam the non arjupon sina towar alam do CPDM ke tu ha havi anakam lah ni tum patang pon lapen tenang anakam la tum penang chiki chana kam antame lah kam ke ni tum patang pon bek ringot ka rasta banai chile chalo ka adai khone diringot kuntu SOPD por koise eta hoy jabo eto raining season ase election agot adai khop plate chalo ka khone election agor ami kurisile eto agot kori arambho korisile everything complete hobo let the rain stop borokhunot banai dile 2 mahot bhangi jabo apnaloke likhibo 2 নম্বৰি কাম কৰিছে eto hoy jabo আৰু এটা আৰু এটা ভাল কথা ব্ৰিজ 2 নম্বৰি কাম কৰিছে eto hoy jabo আৰু এটা আৰু এটা ভাল কথা ব্ৰিজও হৈছে আকৌ আমাৰ এটো আপাৰ দেই হৰি লগে 8 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা SOPD দিছে নৱেম্বৰৰ পৰা কাম আৰম্ভ হ'ব প্লাস ডলামাৰাৰ যিখিনি বৰজুৰিৰ পৰা আহতে বাকি থাকিছিলে নিউজ ৰিপৰ্ট Karbeng Long Live